humanitarna organizacija Srbi za Srbe već 3. godinu zaredom u Subotici organizuje palačinke iz bloka. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe postoji više od 10 godina, pomogla je hiljade porodica širom Balkana, da li je to pomoć u poljoprivrednom gazdinstvu, da li je to pomoć u gradu ili već gde se porodica nalazi. Što se tiče ovogodišnje akcije palačinke iz bloka, da što širi krug ljudi zainteresujemo, da odvoje deo svog vremena, deo svog novca i pomognu ljude kojima je pomoć i tekako potrebna. Naša aktivnost do sada od 2021. pa evo do danas prikupila je negde oko 900.000 dinara, što od Subotičana građana, od firmi koje su na sebi svojstven način pomogli rad humanitarne organizacije Srbi za Srbe.